Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Ki konon te kai ba kum nom fan. Iya kata hina dang kli menaik di police personnel itu. Di hak jeung sisa. Kim dai ban ka ke dok khamat. Tang urus niu. Paka ke dok khamat. Mo. Baraka juga poru man wel ku police personnel. Kani nim plate dari bendok. Nang bau pai ba ulah ban identify. Nomor om tang publik babakla. Daban bakla aban stu kita ta. Teng-teng orang kecil bakla. Nah kalian jongki government officials. Cukup nungin identify. Teng-teng beliau kan yang pelit nonton. Teng-teng ke dur khmat bu. Laka sakawai ke bangi pa ban ni galong ba. No. Who knows. No. Bidon gi bakwa ban pin pulom ye ke jengi kun ke jongi. Abalaka ka dur ni pelit nonton. Ya dan bersifat dan dodo benda pelit tu. Kita kita. Ha? Apalak mas. Uri pak ulah ban mas dong don lang tu siap hak mano. Jadi klibi kata. Kalau ni ki kan file am ba komplain. Ya ka ke bangi di benda misalnya. Nak kalian ke jungi parti. Sesong min perkhat baca ka badai benda min le kata. In address. Ya ki issues ki ba aga jungi tu jungi minta si. Ke barang kam address min address accordingly. Di hak jeung sisa. Kim dai ban ka ke dok khamat. Tang urus niu. Paka ke dok khamat. Mo. Baraka juga poru man wel ku police personnel. Kani nim plate dari bendok. Nang bau pai ba ulah ban identify. Nomor om tang publik babakla. Daban bakla aban stu kita ta. Teng-teng orang kecil bakla. Nah kalian jongki government officials. Cukup nungin identify. Teng-teng beliau kan nim plate nonton. Teng-teng ke dur khmat bu. Laka sakawai ke bangi pa ban ni galong ba. No. Who knows. No. Bidon gi bakwa ban pin pulom ye ke jengi kun ke jongi. Abalaka ka dur ni pelit nonton. Ya dan bersifat dan dodo benda pelit tu. Kita kita. Ha? Abalak mas. Uri pak ulah ban mas dong don lang tu siap hak mano. Jadi klibi kata. Kalau ni ki kan file am ba komplain. Ya ka bangi di benda misalnya. Nak kalian ke jungi parti. Sesong min perkhat baca ka badai benda min le kata. In address. Ya ki issues ki ba aga jungi tu jungi minta si. Ke barang kam address min address accordingly.